Привітання, дівчинки, хлопчики. Думаєте, Тьома завжди веселий? Думаєте, у Тьоми завжди добрий настрой? Ой, так було. А сьогодні нечто во мне зламалося. Ой, сумую. Нечто такое зламалося, ад чаго настрой залежить. Як гэта выправіць, не ведаю. О, хутка лето скончыцца. А што тут засталося? Ды нічога. А я яшчэ ні адпачыць, як свет не паспеў, ні нагуляцца, ні свет паглядзець. А вось гэта непарадак. Адпачыць я паспею у выхадныя. А тое, што свет сябе не паказаў, ой, які непарадак. Гэтую памылку выпраўляць трэба неадкладна. Зараз жа гэтым і займуся. Крыху старанём намаганю. І ўсе не проста здзівяцца, усе. Нават цяжка ўявіць, што будзе. Привітанне, Тёмачка! Салют, дзяўчынкі і хлопчыкі! Привітанне! Ой, Тёма! Чым ты так заняты, што мяне амаль не заўважаеш? Ты што, незадаволены, што я прыйшла? Задаволены. Справа ў мяне важная. Якая? Ой, убачыш зараз, усё убачыш. Так. Усё, гатова. Яна, адвярніся. Ой, не разумею, што тут без мяне задумаў Тёма. Не параіўся нават. Глядзі. Ну як? Няўжо ты спартсменам вырашыў стаць? Не? А на што табе тады гэта? Я, Янка, у падарожжа збіраюся. У падарожжа? У якое? На край свету. Куды? Ну, сказаў жа, на край свету. Ого, ну ты прыдумаў. А вось гэта табе на што? Ну, каб увесь свет ведаў, што я Тёма. Ой, Тёма, а калі ты збіраешся накіравацца на край свету? Заўтра. А ты можаш мяне з сабой узяць? Цябе з сабой? Ага. Ну, добра, возьму. Разом ісці на край свету весялей. Ой, дзякуй, Тёмачка. Я хутенька збяруся. І мне сабрацца трэба. За справу. Здаецца ўсё. Ой, і мне так здаецца. А раптам там холодно. Добрый вечер, мои дороженькие. А что это у нас тут отбывается? И где наша Тёма и Яна? Тёма! Яна! Вы где? Няма нікога. Што ж, прыйдзецца звярнуцца па дапамогу да маёй чароўнай палачкі. Яна ўсё можа і ўсё ведае. Усё, мы готовыя. Да чаго? Ой, Феечка, вы тут? Привітанне. Привітанне. Феечка, мы вас не заўважылі. І мяне гэта не здзіўляе. А што гэта за вархал такі ў пакоі? Ой, гэта не вэрхал. Гэта рэчы, якія мы з Тёмам з сабой бяром. Куды? На край свету. Куды? На край свету. Нішто сабе. А дзе гэта? Дзе гэты край света знаходзіцца? Ну, Тёма ведае. Тёма, а дзе край свету знаходзіцца? Дзе? Ну, дзе? Ну, вуй там. Ну, няўжо вы не ведаеце? А можа, вунь там? Ці там? А раптам вунь там. Вунь там. Хто яго ведае? Тёма, ды где ж ён? У які нам бок накіроўвацца? У які? Ну? Няважна, у які. У любы пойдзем. Ты, Яна, не переживай. Я упэўнена, што да краю свету мы абавязкова дойдзем. Яна, губляем час. Збірайся.
Зараз? Ну ти ж сказав, що завтра у шлях виправляємося. Ні, нема чого завтра чекати. Пойдем сьогодні. Ну добре. Ні, нічого доброго тут нема. Чому? Потому что ваше подорожжя на край свету правильнее назвать «пайсти туди, куди в очі глядять». Такі справи так не робяться. А як? Ну як? Спочатку треба маршрут розпрацювати, з Нестором порається, ён у нас відомий подорожник, а тільки потім речі у рюкзак складувати. А ви навіть не ведаєте, де гэты край свету знаходиться? Ні, я супроть такой задуми, тим больш зараз, на ноч гледячи. Фишка, и что ж нам робить? Вельми ж хочется у подорожья отправиться. Ага, і увесь світ з собою познайомить. С собой? Чего это с тобой? Ой, пробач, добре, з нами. Ну, по-перше, треба дорослими стати, а вже після такі далекі подорожжя рихтувати. Ну, не засмучайтеся. Я пропоную заняток, які усім деткам підходять. Які? Поглядіть цікавий мультфільм. Ой, згодна я. Ну, тоді глядім. Мультфильм. Ну, ось, сябри мої, надійшов час рихтуватися до відпочинку. Мы жадаем усім доброй ночи. І приємних снов. До зустрічі! Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.